El primero que va a entrar con carroza número 184. Gepere Melle, hijo de Matis, 504. Jinete Augustinus Hoekstra. Siguiendo Renze GDV 307, hijo de Auert, 514. Jinete Susan Wins. Sigue 94 Mats van den Strohe, hijo de Romer 498. Dueño es Peter Okema y jinete es Ager Okema. Los últimos tres, y esos van en los primeros lugares. Número 10, Reitze van der Pole. Van der 512 es el padre. El jinete es Merle Verling. 102 es Mintze van Lansdouwe. El padre es Nane 492. Y hijo Nico Kalis Jr. es el jinete. Y el último semental es número 34. Stal Okema's O'Malley. El dueño es Stal Okema y el jinete es Jelte Hoekstra. Estamos completos. Ya conocemos dos que van a estar en el final. De weg is Lopke van der Bijl met Henk Hammers. Die gaan we bijkomen vanuit deze groep. Hens de Ruimen. Erik de Gooijen, bloedinspectie, Jenny Wenstra, Thomas van der Weijden vormen de jury. Dit is dus echt razendspannend met 3 aanslagen. Aquí hay mucho del juego porque hay 3 que pueden ganar. ¿Quién va a ganar? Vamos a ver. Muziek van de Ruma-Koopmans, genieten van de Hensen, de Ruimen, de toekomst, 4, 5 en 6 jaar. Eso es el futuro. Esos sementales tienen 4 o 5 años. In de markt is een echte houding. In de markt met zijn eigen specifieke beweging. Mooi wat dit. De fans op de tribune. Wat mooi. Eerst hier hebben we alweer. En Suzanne gaan we richting de linkerhand. Beste Bakker. Spannende set. Mooi. En dan zeggen we dit op. En moet het zo wel een keer gebeuren. Wat voor nu? Opstellen nummer 10. Opstellen 102. Número 10, número 102. Y entre el número 94. Opstellen 34. Número 34. 307. 307. 184. Y número 184. Ja. Ja.
Jury beslist, dames en heren, dat El de jurado ya va a decidir gaat nu om de hoogste punten. Waarbij nog twee quién va a obtener los los mejores puntos. Gaat nu tussen de nummer 10 Reitse van de Polen. Estamos hablando entre el número 10, Reitse van der Polen, hijo de Vander, 512. 102, Mintze van Lansdouwen, hijo de Nane, 492. Con Nico Calles Jr. como jinete. Een feestje hier in Leeuwarden. Mooi. Gedragen door het publiek. Gedragen door het publiek. El público los lleva, el público los lleva. Oei, oei, oei. Kijk, ze gaan daar. Ah, dit is nog machtig voor mensen. Drie geweldige Es hermoso, tres sementales maravillosos, fuertes, raza y movimiento. Vamos a ver qué dice el jurado. Eso no va a ser fácil para el jurado. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Número 10. 102 sigue y 94. Damas y caballeros, usted ha llegado aquí con muchos fans y mucho apoyo, y el apoyo está ahí arriba. Y en ese final, el ganador es número 10, Reitse van der Polen, hijo de Vander, 512, con jinete Merle Veurink. Ja, dames en heren, nu ziet u waarom wij deze sport zo geweldig. Ahora están viendo por qué nos encanta tanto ese deporte. Número 10, desde el primer paso que ha llegado a este anillo. Enseña sus movimientos y no ha hecho pasos malos. Es hermoso y es un ejemplo para un caballo joven. Fuertes en las extremidades posteriores y una muy buena presentación. Mis felicitaciones. Pero muy buen lugar el segundo. Y es número 102, Mintze van Lansdouwen. En principio era muy largo, pero ya después llegó más a las extremidades posteriores, pero es muy fuerte en las piernas, en las extremidades, y también es un buen trabajo en segundo lugar. Entonces el tercer lugar, número 94, es un caballo con mucho talento, es un caballo para el futuro, pero nos gustaría ver más un caballo más esta vez enfrente, por eso el tercer lugar, pero estamos muy contentos con el trabajo de las extremidades. Entonces vamos a llegar al resultado. El número 6 con 16 puntos. GP de Merle, número 184 con el jinete Augustinus Hoekstra. Número 6, posición número 6. Después seguimos con la posición número 5, carroza número 307, Renze GDV, hijo de Howard, 514, jinete de Susan Wind. En lugar número 4, el resultado final con 23 puntos. Carroza número 94 con semental Mark van Oosterhoeven, hijo de Rumat 498, y el jinete es AG Okema.
werd doorverwezen naar de voorrijdagen. Eerder gereden door de vader van Ager, Pieter Okkema. Dat hij in training was bij Ager, werd Ager weer in de finale. Was al een mooi succes voor Mark van der Roestelhoeve. Doorverwezen dus naar de voorrijdagen. In eindstand de vierde en een derde plaats hier vandaag in de finale. Ja, en dan komen wij de toppen, dat zo dicht bij elkaar. Al top. Op plaats nummer 3 met 26 Número punten. 3 con 26 puntos. Número 34, Stal Okemas, hijo de Marcos 491, jinete Jelte Hoekstra. Uno Bosman, voorzitter van de CGW als eerste. Dan hebben we nog 2 aanspanningen, een puntje verschil mensen. Seguimos y 28 punten voor de un punto de diferencia. Mince van Lansdouwen. Mince van Lansdouwen, número 102, el segundo lugar, hijo de Nane 492. El jinete es Nico Calis Jr. Segundo lugar. Y nada más, hay un ganador con un punto más que él. Número 2. Pero nos enseña tanta calidad en esa competencia. Con 29 puntos. Ganador es en este final número 10, el campeón Reitze van der Polen, hijo de Van der 512, con jinete Merle Furling. Prachtreclame ook voor Van der 512 die we gisteren in het Hengstebal hebben gezien. Hulde van de Nederlandse bestuur, Elga Flapper, Uno Bosman. En namens Horses Supply, Alex Stijnboer en dochter Brit in ons Y en nombre de Horses Supply, wat een mooie zegentocht. gracias Voor de winnares por esa presentación. Y la ganadora Merle van der Polen con Reitze van der Polen, hijo de Van der 512. Felicitaciones. Chef, rood in blauw. Muy buen trabajo. Goud opschrift. Zo dadelijk een triomftocht voor de winnares Merle Furling en Reitze van der Polen. Maar we hebben de plaatjes weer te doen. En dan kunnen we denk ik. Brit gaat mee. La última vuelta, Brit se va a subir también. Want ik zeg al, met ongeveer 3 bussen waar de fans hier naartoe gereisd. Kost een procent, maar heb ik ook wat. De hele fanclub van mij is er. We zouden er nog even een triomftocht van maken met z'n allen hier in het mooie Leeuwarden. Voor Reitze van der Polen. Un aplauso por Reitze van der Polen con número 10, con jinete Merle Furling. Vean la belleza, vean el movimiento. ¡Qué caballo! En dan komen ze allemaal. Ik denk dat een applaus van 1 minuut te laat. Un aplauso. Voor de winnaarsspanning. Reitze van der Polen met de Furling. Supermaat. Caballazo. Excelente trabajo. Número 10. El ganador, Reitze van der Polen, hijo de Van der 512, con jinete Merle Furling. Gewonnen door Stal Okkema's O'Malley met Jan Hoekstra.
Twee stallen kunnen zich gereed gaan houden. Hoop niet dat het wel moet omgespannen worden. Verder, de hele baan is voor jou. Zo nog even mee. La última vuelta para Merle Bölling. Vean la belleza. Kijk naar het voorbeeld. Kijk naar die stoere houding. Meegegeven van Wachter. Weg 1-2. De kampioen. De kampioen. El campeón. Van de Polen. El campeón Reiche van de Polen. It's a celebration.